Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, ini adalah satu saudara kita dari Brazil. Your name please? Gracia. Beliau dengan anaknya datang kemari dalam rangka untuk mengikuti Piala Dunia di Qatar dan ingin mempelajari tentang Islam di masjid negara ini. So actually you live in Singapore. Yes. So for the first time you in Qatar. Yes, first So what you want to learn here? It's an amazing place. It's a very Peaceful. it's a very interesting experience. It's my first time in an Arabian country. In Arabian And country. here we can learn more about that this culture. This culture. And it's very interesting. So what We are having already a good experience in the Asia, our first time in the Asian too, and we can know a lot of different countries from our country. And here it's more one great experience. So interest in Islam during your stay in Singapore or No, it's first time. for the first time? But here I was talking with my mother-in-law. I'm really interested in about know more about Islam. It's very interesting. There are some new things for us. Yes. So in which city you live in Brazil actually? In the capital, Brasilia. And the capital Brazil. Okay. Nice to meet you. Nice to Inshallah meet Allah, you too. Allah bless. May Allah bless you inshallah. Thank you. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saudara sekalian, di belakang kami ini adalah beberapa pengunjung dalam rangka FIFA. Piala Dunia tahun ini di Qatar, dan mereka datang kemari ke masjid negara, yaitu masjid Qatar, masjid Raya Doha di Qatar ini, dalam rangka untuk mempelajari tentang Islam. Jadi ini satu situasi yang betul-betul membuat kita terharu, karena banyak sekali daripada para pengunjung sepak bola mendatangi daripada masjid negara untuk mempelajari tentang Islam lebih jauh, dan di sini mereka disambut oleh Syekh ataupun imam besar di masjid ini untuk mendengarkan penuturan tentang bagaimana Islam itu sebenarnya. Ya demikian, insya Allah mudah-mudahan Allah beri hidayah untuk kita dan seluruh alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.